Deca svetaca, znači razna hodočašća, gdje sam sve bio i kako me on preobrazio i izbavio na pravi put. Da, izbavio ga na pravi put. Ako mi se dakle pokloniš, sve ću ti ovo dati. To je... Pa ne bi se on Nemanja zvao tek tako, nego je Nemanja ta zverka. Bogoslavija. Arsen, znači otrov. Arsen je otrov za ljude.